kuruseita boronge. Ustabona taiko. Harambe. Aya. Abantu baminto. Bali bejifuvuzela na bande. Onye musike tabagendi baito ndagete motegerere P for 2 minutes on dimbatebi. Abantu baminto. Nyasaye no yobugo kumia naende tomwakire mbuya mono atoire libagatu omiranire iga. Naende yonko bakira mbuya mono asenge njobu wanchani bwino na masikania ino. Abantu baminto. Abaraya batwaka na barabu iga. Kero yo mobo na achire sobo. Igo mwantebeti omwakoria amangana atatu. Lingana litangani ngende ndike lirube mbwato kamangana yebengi ncheko ligyobogambi Kenya. Mwantebeti bo. Kali rube. Ngacha mwantebia ndure gusia ngende isikondi kia basani. Mwantebeti bo. Nabuga wanaletire. Namba isato. Abagaka babalero iga bakizi Council of Elders. Wameniambia wazi kwamba nisitoke kwa hawa, nifanye kazi na hawa. Wamenikabidhi hawa wazee hawa ndugu zangu. Wameniambia na Kalonzo Musyoka, nikae na Rigathi Gachagua, nikae na George Natembea, Eugene Wamalwa, Peter Munya, nikae na hawa. Wameniambia, mnakubaliana nao? Eti nikae na hawa viongozi. Very good. Now, wacha niwaambie mambo mbili kwa sababu sisi tuko nyumbani. Leo tumetembelewa na ndugu zangu ambao wamekuja kutusalimia na kuja kuangalia vile tumejipanga hapa Kisii na vile tuko. Litanga ninkwa neseke gusiga abantu baminto, abagusi baminto. Eyenere ngaki ya itoto bwate ye historia yo koligyo bogambi bwenseye. Gosebona tali boyko. Nekero to koligyo bogambi esabali yo gochaka bono koligyo bogambi twachakire sabali egari ya imukire. Bali mutagete ko banaintwe so egari yeme. Onye ntageti ayebere so ole obero. Mutagete to kende sabali ye. Ngorotie sama wako. Very good. Amba ibere abantu baminto abagaka bagusi no barega nabanginda bamanyete egeta matuni kieto kyabagusibu nakere. Intubu nabarayi bagusi tiko itera mpinga y'abana baito iga. Kuchakorete birecha nebinte bigokoruga n'abantu n'ekikura bakoligia batagete koligiria abana baite mioro na makombe baitane bata abantu chingoma nabo mutagete igo murayonde bwenzi anybody utagete koleta benziga gusinga aleka abantu batuo mane baitane chikura chigo ikata basa konyora kura yo muntu usiole moyo twaigwana nire bono twajakire nende tulikokora magani yo kwebereri onde bwenzi wikatobwaterane onye gotagete koligi chikura no bwato bosibole okwane n'abantu ngora na masikani nduto liko kobangere kiombo chikogenda eso tagete kogenda ine yaki yao no ena abana abaminto barese kiombe kegugamba ligi chikura na masikani yobogima bw'abantu baito tali moko eguchibesa korusiko moche go ita abantu iga mocha kogorera abantu chinzara nemioro baita abana baito na motagete igo no yo kobatoma no monto amwanto baitira abantu baito no bagotoma abana baito bache go ita baito iga na motagete igo ekenege ntoto tanche at all. We got to be very serious about this. Number 3, I want my brothers to speak to you. Abamura minto eba ndugu zangu sasa nataka waongeleshe mzuri. Wawaambie vile hii safari iko. Mimi nataka kuhakikishia hapa ndugu yangu Rigathi Gachagua. My brother Honorable Kalonzo Musyoka. Ndugu yangu Eugene Wamalwa. My brother George Natembea. Ndugu Peter Munya. Mumeona wazi nimeagizwa na hawa wazee na wakina mama wa Kisii nifanye kazi na nyinyi. Mimi nitakaa tu hapo. Tufanye kazi pamoja tuendelee mbele. Tukiamua vile tutaamua tutaenda safari hii mbele. Kwa sababu we have no choice because the country wants us to work together so that we can save this country. Na tukifanya kazi pamoja ni kupendana na kushirikiana na kuweka amani kwa nchi yetu tuende mbele. La mwisho, wazee wa Kisii na akina mama, mimi nataka kuwashukuru mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya hawa watu kwa heshima ambayo mmenionyesha, hii fimbo ambayo mmenipea na yale yote ambayo mmefanya leo. Ninataka kuwahakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, I will not let you down. Mimi sitafanya sitaenda